Africa chinse chisiko bunakoretwa sore na KISII FM. Alright, abara kabisa jidega chia butukire 34 semo yabono mambe chinsani chia Africa ya mocha. Ngo mwancho moto jidega tubote na 25 na mochuko kumanya ya ile chinguru mwana sama gazeti yeli tukulia lero. Muna botambe nenka yumo gusikisi ya fam na station ya unambemo ole gena soko semi ukumanya na boigo woko kia. Muna botambe lero nili tukulia Jumatano Women Crash Wednesday chitaliki chile 15 na ibiro mutini gatano gatatu mwaka w'ichiri we na 22 litukulia Jumatano Women Crash Wednesday. Nchenkoro kwa du omonyakerogo. Chenkoro kwa lena moranchinga mwancho motegere litwa kwariganiria se gazeti go Sasa yamurikire asichi gazeti litukulia lero. Lena kiwakire. Wakire biyadu. Tumemaliza uchaguzi. Tumemaliza uchaguzi. Tangu uchaguzi tumekuwa hapa kweli. Sidhani kama tumekuwa hapa na hatujaonana. Imekuwa ni shughuli nzito sana. Lakini lende Nyasaye unatoka moteba butambe igale Nyasaye bwo mochoko na bumurobelyo monene. Okorire kere wanja kwaye Kenya yetu ni tulivu. And we have a new president. Exactly. And in case ondoro chinga matokeo talibia nabwate obosiboli bwo kugenda sekigambiro na kero kende kubwatira ichikonga nkiri goteba kokwanera mangane yekigambiro du gazeti ya The Daily Nation. Ayamurikire litukulia lero ntoroche biche musike Raila Odinga oyo lengo yo mobwa bali bakurwanderere kire gukyobura ibwensi ya Kenya gwetera sobo mobwazi miola umoja na kulengana no roboti ya rweto officially litukulia igorokorwa samagacha KISII nigakane tagateba nera tanchira neti ere muno bo mobwa bwazi miola umoja tanchira neti na matokeo abeteka kubwato kwa no munyakiro gubwe kiombe kyo bachorire chimbebe KIBC Wafula Chebukati na enda otebire na bono mbe aligane tibu na obomo kogenda sekegambiro gia Supreme Court kogenda ko kwamiriria amachivu yobachori yobeteka kubwato kwa na IBC amangana gatie mangana Raila kwa neteka tete na nere gabeta shocked meaning eli ekero oko bekira ni kwa machivu kwa genderete erega minetina nero gochika bomogwe igakaba shocked na omosike William Ruto kurasa obomo bwa Kenya kwanza utange asirwe ko bomogwe robot yoru romorikeire gochakira actually a page ya kabere mpaka page ya 13 to kwanirete igoro yobo chori obogima all the numbers are there ko break tore down kere page ngike kwanirete but ange gazeti ngima The Daily Nation ke kwaneta mangana yobo chori and the climax ngeli na bono tunaelekea kotini na kile kigento kigendereta sebono na se gazeti ya Taifa Leo headline Raila Sasa Akimbilia mahakama. Raila Odinga litukuligo na ruete chinkwana China gotabanga tali gwanchera na machiwa ya watu kuneke ya IEBC anene mono aliyekerogo kibo president bono nigali eteira yo kogenda sekegambiro liyo gochia gopinga amachiwa yo aiga bono igagotabanga Chebukati tabwatetie tabwati mochoko no murobulio bonsi uliga ni kubwati wende koraria amachiwa yo ase gotebanga kero kende igaroche igere buya nero rachikoira obocho oborayo bwa gosobochori bwa korumwa ko nero roja koba omubui. And by the way aba commissioner ba IBC mbaba gekana igoro yenganeye ase tuomora omosubati Juliana Cherera oyole omokonju omunyakerogo Justice Nyangaya oyole mo commissioner Irene Masit na boigo Francis Wonderi abonse baraba commissioner bane bakurwa roboti rwabokurwa se omoboganyo Serena bagotebanga machibo no sera chikubotu kwa na omunyakero gubikembe ya IBC Wafula Chebukati taba usikaini asenge nchongelinga mbai wana netaso bwamo igoro yechi namba ugose igoro yo komenta we sina beji siare treshida hesabu meleta shida kila watu wakipiga hesabu sana kila mtu anapiga hesabu na watu walisema wao walikuwa wazuri kwa siasa because omate a problem irega igenteke nenkelinga ekero komenta ingia kogera agoja 100.01 and not 100%. Ina liswali liswali dinde litete mochando chege gasaba Kenya bangi na sechisabu echi abange wamekosoa Juliana Cherera ebagotebana there is no way 0.01 egochiko represent 142,000 votes igere ego ko represent 1420 egendo wakama chikata bankelinga esago tokanga the 0.1 ne represent 142,000 it means then chikure chichira kwa in terms of billions lakini bono ega the ekene ngelinga chikure chichire 1042 yes
asing enjo ya millions. But if you talk of 100,000 and 42 plus, it means chikule ichi alikoba in terms of billions. But at the same time abantu bazimio bako na Babu Owino wanasema hiyo hesabu iko sawa sana, sijui wameipiga kivyao na ikawaletea majibu sawa. Tingumanya I'm waiting engane yege koirwa sekigambiro tukikora chisabu china kichigwakwa elinde Juliana Cherera na ba commissioner bali bamu abo ba koleki wadhibitishe kwamba wako sawa katika mangana ya bakolenta. Another thing bako teba they're accusing Chebukati na Chebukati galinga kogende back office yasiekire kabisa they could not access it. Ogenda olengana ni chisabu ororo olengana ni ovalentera. And number 2 bako teba na amachibu aya yo chikomutangazo musike Dr. William Ruto ko bomo raiwensi ya Kenya igo baire through emails at 4 just an hour atarachi gutangazo murai. So mbarange iri bune lichiko ligoteba baikaranse batebe na kolengana no mubaro twakorete twensintoro chene sabwe yege gotolidi gochia senyalebe muno murai. So those are some of the things bagoteba Chebukati atakorete. But yake rokoligereria article 136 of the Constitution of Kenya. Ekere president yego chorwe kombe ya IBC ngere mandated koralia umurai uliobwa gwetera a national returning officer oyole Chebukati. Lakini mbalike the constitution is not clear nga keroke na commission bonsi mpata kirekobo. So you see at the time yuko radia machi you are very clear. Their argument is mpati etiko ikaranza oroche Juliana gagoteba na du twabere toko wake sabwe naye na kirende go ikagatika bere njetindi included aso tally the final results. Yes, orogoteba mbarenge included and ngomo mochibale Chebukati na ta aso kumutangaza Dr. William Ruto ta mbaru eti the voter turnout, the total number of registered voters, balibeso geti kwa kachikura spoiled votes and all that elinde percentage chimene gwakwa chikole kwerenda. And actually waka conclude bago tabana they don't have the numbers sengejo njige tagatika beri chika but some are saying korengana chikule chune chile kwa some expected run of cover abandi bagotanga bono ekegambiro just in case baira ni chikule chikwa kubuya we don't know what is going. Anyway tiga tokanyenga Supreme Court ngibara etie kero Raila Odinga bachira file yekina abekire arafutu makoro lakini korengana nilichiko wafula Chebukati gali mandated gutangaza muwi nabwo ati chinguru cha constitution because wafula Chebukati akadenale akatamanga gotumeka lichiko lya Kenya ne chinguru chiria ekatibe yengete buno monyakero gubweke mbe ya IBC. I hereby announce William Ruto as the winner. Na ande I go ahead go sign a certificate. Anyway, now the change to gazetted. Now I don't know ngage uchikoba but then ndo roboti ro senchira yobo garumo ncho motegali goro ya Raila Odinga bunabangete ko genda seke gambero nege kosike magiya Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party no roboti ro kwanira sobo imemona sipechi kabere gazeti ya Taifa Leo. Epeje gatatu ya gazeti ya The Daily Nation nere kwanirete igoro yechi sababu aba commissioner abo bana bakorwa chogo tataka kubwatira nigwa sema chivu ayu abetaka koralirwa na omusike Chebukati. Peji ya kanege kwanirete igoro yaba aba wakili buna beso kiri bono kona kwerera lichi ko buna ligoteba na ki IBC egwonerete go conduct yemeroberi yabo na ende na ki egwonerete go kora mpaka ka ikire kerenge korali murai wense abande bagoteba na korengana muna gweka goteba liritangani na Chebukati nere returning national returning officer right. Nere ole mandated korali murai so hakufanya makosa yoyote abande bagoteba na kisheria alikosea kama hakuwa include asogo wakira nichisabu echina gwikera machigwa ikerete igo ayuna mangana aba wakili bagendete kona gosokia ntuto kanyete ekegambero gya Supreme that is onye kinege gochikobekwa toigwe na nki ekegambero kego chikokwa na kubwatikana neli chiko tigato tobe abalemereria toganyenga ningi yo chikobwa ati asepechi akabira gazeti ya Taifa Leo abaligereria koro chinse chisiko nigo batabire mu byo cyase kombe ya IBC na gotabanga gisabu cyabo nchiri yale ne cyabo igonga barabugo bako okoboko engana ya wafula Chebukati ko mutangaza William Ruto ko bomurayi omuyibwense ya Kenya. At the same time William Ruto nagenderete ko igwo okoboko sana igoro gose kubwatakana no gochoro kwa yakoba omurayi omuyu gatano bwense ya Kenya. At the same time grose pechi ya kabire oroboti ndoro unabona chisabu chigwate bachialetiro mu chando sana
kubwate kana kiro muntu gwaka na gocha na machibu ayenga nkigeta kire koba nabo ogwesomeraga ige page ya kabere nibwo manyoro boti rwa soboyo se page ya gatano ya gazeti ya The Daily Nation ige gukwanirana ne Raila Odinga gakogochia kogenda seke gambero gupinga matokeo yo bachoriobo ebintu mbire agwonerete arabekiranie ritangani arare gosena chikonyoro bobo because abange bagotebana bolitomboya samangana yabekirwe burachikogera either tuirorere chikura gose chikura naende chichake ko baruboya lakini rende barubo batebete ne kigambiro is the only option but yotebi gona goikara abekirani boli obusaidi obolito sana burachiko kuyeria oborai bwa William Ruto. At the same time Raila Odinga nabwata ushawishi mkubwa kwa bunge according to chikura chiabata chigwakwa nabwata babunga abange bakuru Azimio, right? Ababunga abange so William Ruto kama bweta saba senator so inaonekana kwamba William Ruto na chikugania kuwashawishi ababunge bali barasa Azimio baranganya gochia sovu definitely because we have seen ekidali ndo giacha akabono lena because osakoligele ababunge I'm very sure ababunge William Ruto kerokenda arachi gosinywa keko go convince ko enda sensemo yae mbali ba ODM ekera ba ODM na bange kero kende goja ko banyara lakini wana mtu wata bunge bana ba Jubilee tugatora wa Wiper we have independent nere raisi ko banguza gochana ko bateba kolega ase so bwamende goikie namba elikero kenda atageta se bunge so mimi sijaona kama kuna ugumu because namba bwateteli nambere yale mono iko karibu sana so kwa upande wa okerokuligere William Ruto na Raila Odinga yani nguvu zao ni kama kidogo zinataka kuwa sawa yani kero muntu ndebwe nsiuranya ole kero kibo president oligocha konyora in case mwana wa Ruto na onyocho olirwe na Raila Odinga aligocha kachoro baada kero kuligere aba bunge bali abwate mbaisaini walikuwa na nguvu sawa ni karibu sawa ikiano na bagavana usakuligere wako sawa and this time round akina mama walitokeza sana wako na viti vingi angalia county ya Nakuru nimesikia rumors hapa the count of girls Nakuru girls sijui anyway asepe chakata gazeti ya Taifa Leo ne watoro boti gaiga nga kibono obolendi bwo murai William Ruto bogo chigo chenchia abanyanyimba go chigo twara 200 nabo igo Rigathi Gachagua bono deputy president go chigo twara abanyanyimbo 25 kabone go bolendi bwa Dr. William Ruto niko bwatingiwe maminjana lili yali tangani nabo igo Gachagua nero bolendi bwa bwatingiwe at the same time serikali bono yatakira ba Kenya kwirana emirimo yabo yabutambe Kenya iko salama Kenya iko salama na kwanete Joseph Kinywa na mmoja ukona kurwa samaga cha Arambe House atabanga sasa hivi inchi imetulia rudi mfanye kazi kweli wa Kenya umetulia sana nchena atabete kurudi Tanganyika kana rekurigereria no ne chikurekero chigo chaka aba Kenya osa kurigereria by the way ba realize yani wamekoma kisiasa baterenga murayi uli ochori rubono ndio huyo tutapiga kazi na yeye page ya gatano nalima je gazeti ya The Daily Nation ne kwanire tamangana yo bolendi gwa kwanire kurwabwo ekoteba na buna bono omo sike William Ruto araligwe na kwa gazetted kwa murayi ochori rwege ntegetikare no gotianigwa yari amuno mokonyo yari Rigathi Gachagua bono mbare entitled kikatiba mbare entitled koba briefed igoro ya mangana intelligence na mangana security kolengana ne katiba ya betege gokore kwirende kegoetigwa bono omosike William Ruto ni gagwonerete kwa the National Intelligence Service ne gwonerete como brief the Kenya Defence Forces and the National Police Service magigaje yeke gambero gose ke ke IBC como gazette como tangaza buno murayo mo wamechipanga sana sasa hiyo actually hapo ndio kulikuwa na utamu wa mjumbe by the way wabunga bange they were struggling kwa baba bunge asenja CDF nja rusiko lakini bona bagatanga mbachiko yeirania kero baikire ase bunge anyway timatinga ekero mubunga atenerete kiganje ya CDF nekero getenere nense menga mubunge era ago babuna une matron tu ose patron yakovasi timatinga ndiere buya asengo ndiere buya asengo asoma bunge asoma na inchi ni wakati inatumwa direct so wabunge wasipewe sisi tunafurahia hivyo aje tutapata maoni kutoka kwa msikilizaji mwanzo mataka timu ndiko se ndiere ya omo bunge atenere CDF gosekero kende CDF etenene ruene serikali na kero kendo mo bunge konyora chibe gose era ko korova site tu
Kuriga linga kichibesa ichiko kore mirimo. Atari guchikuna. Exactly, that is his work. Atari guchikuna. Gokoromna na. Lakini kote wajitene. Chibesa ichi abagetu chiga chikore kasi gete, chichikore kasi gete. Unajua ilikuja ikaitwa National Government Constituency Development Fund. And that is how it should be. Unlike there before yale kwa Constituency Development Fund. So wacha tutajua mbifu na mbichi. At the same time Simbarati wibangire kabisa kuchiwapishwa kwa mugavana wa county ya KISII Okabere nyuma yo mugavana James Ongwae gosoka. At the same time UDA bon niko batwara kwa Semelinga Hassan Omar nachikwirike roki mugavana me county ya Mombasa nyuma ya Ruto gutangazwa kwa murai ogatano bwense ya Kenya. Kara gosome page ya gatano na Kabere ne bwate kere county kolengana bone yagete chikura chobo rayo banana nkagerete bwense ya Kenya. So the four presidential candidates, that is David Mwahiga Mwaura, Raila Odinga, William Ruto na George Wajakoya, mbweso omere kurwa county number 1 mpaka county 47. Bwarorere kere county na kia ete Raila Chikura na kia ete Ruto na kia ete Wajakoya na kia ete Wahiga Mwaure. Aigamba mbaruete aggregate results bagote bachirichia bete chigoso mwana Chebukati, chigote bana Raila Odinga gabwate more than 6 million akanyora 48.8%, William Ruto 50.49% and Wahiga Mwaure 0.23%. Wajakoya 0.44. Igona bogwa somero mwancho mwategereri ore ngani chisabu echo nayo wake chisabu ko ganyete lichibu kamili. Kera wale ambao ni magwiji wa hesabu wale kwa naenda maths contest. And by the way robot yulikuwa tebire na orora sepechi ya 10 gweke pechi 11 ya gazeti ya Taifa Leo, lakini ndara ikagabo asepechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo robot ndororo na kibono ekegambero kiamuganirie omubunge bwe constituency ya Malindi oyibo igoriko ligekero kibogava ne county ya Kilifi Aisha Juma goika asekegambero bono nyote beranga Aisha Juma taigeta robna atakire lakini rendo mwakiro yega igetoa gatebanga Aisha Juma taigwe tibuya nekera chitinya gitari nigatebe tugunga gatakira atimuke egente kegambero gya tuguteretare kabisa na gatebanga onya tari guchiko ikaroro igori olio amangana na chigo chinchi na kabama wake. At the same time ekembeya IEBC bono nigo kiaganeri ugwe gokora amaonchoreria asemirimo yae boikenanu elinde konekinga botutukano mbuyo bokoba asama chibuge kobwatoka ekero gegendete kora emirimo yobochori ne chimbebe aiga Kenya. Page ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation ngekwanire tenganiri kwa kwanire ne biembe au biarenge na totaben observers bali barenge kurigera libuna Kenya gokora bochori bwabo banchiranire batebire na machibu abo babwatukire kembe ekemokia abo nkirige kurukwa ilog batebire na machibu abo tali yale mono nali Chebukati atumegete kumutangazo musike Dr. William Ruto kwa murai wense ya Kenya. So utaendelea kujisomea mwanjo mtagali ya gazeti ya The Daily Nation orega tibiombe binde byanchiranire igoro yo machibu ayo. Kurwa chisi jisiko sepichi gatano kwa gazeti ya Taifa Leo orobotindo yega abante merongene no yomo nigobo wairire gusiria magimabo asoko yiremeye kanisa yemo imeyense ya Egypt na Misri kanisa ya Coptic Misri nigoto kanenge kanisa yekoro kwa Abu Sivina ya Liloko. Okay, ekoro kwa wacha niangalia hapa nione kanisa yekoro kwa la Abu Sivine nigere ababwata ni ba Coptic ime ya Misri wana ndabuni ngo bayirete lakini serikali yense iyo ya chakiri obutukiboikeranu rich kumanyanga yachagetie omuriro y'ingendoki. At the same time abantu ange 50 nigo basombe tu kabisa ne toigo kubwatakana nimbure nyinge imeyense ya Nigeria ba sana. Page ya ikomi ya gazeti ya The Daily Nation umunyakirogo ne kwanirete roboti goro yo mo IBC officer mo returning officer wekebeke IBC Bwana Musyoka Mbolo Musyoka yolenge otendete gatugi ko balera chikura kia Embakasi East alipotea on Thursday last week. Alikuja akapatikana amekufa Loitoktok bagoteba na mubiro yeto nigoto gitase linanirie libwate chingiti chiro sana lakini toliri but noto getene chingoma ase bigotibia ya kworoke na iniga ngentetwe atarachi gokwana wabimbeta magoro kworoke na ali struggle sana elinde
kurwanirira bugima bwaye lakini igaikera na kwete atogete kale atabwati yanga chiaye batichianga chiaye nchiare ngensema bukuorokia na hao ambao walimuua waliweka nguo zake hapo kando. Sasa ebiombe au gati ya be family ni gobia sokirie kugania ekenege kolekane kene obo tukibokorwo ilinde kene kerorekane kubwatikana no gukukwaye na sababu ambazo zilipelekea kifo chake na kikunyarikana du no bolendi bwa bekirwa sebitu na lenga sege tu okigwakira kikubarera chikura and I saw the security alenge kobe kwororo lakini maite kono ni kumetina na kimontago sokya sengencho hivi ndivyo nani alikufa Msando Msando alikufa nje hiyo na inaonekana kila election lazima tupoteze mtu ambaye anafanya na IBC na kwa ni vibaya sana. It's unfortunate. Asake sergecho soli na bagosolio timati usunubata ke draganda aiga mojumbe Didmas Baraza ni gara chikotangwa sege kakema tuko 10 kubwatikana no botukibogenderete bogo tebekana kubwatira ni gono oboiti bo monto yomo igone kina kiragendera gotegerwa ne kigambero baada yobo tukigokorwa peje kominalimo ne kwanderete igoro yobo rendi bogenderete gotingirwa imense ya Kenya as the security agencies batebire na Kenya tebwati sababu chinde choko genderera kwobwa tagete to kwanire gazeti yoka ya ebicha ite ya rero linde otoira segasero gichigo sorry aba commissioner banemba kwanderete igoro ya the opaque nature iliete opaque ya talire mona se metandao gatie chisabu chiri bati bicha ya rero ne bwate erumu gete siekire kire IBC portal ebe kire bibuli kadhaa nechi loki kadhaa na ndani kuna mtu ambaye anafanana Chebukati akona calculator wale korume mo ili ogindire korusi koliko kwa na opaque yani wamezuiliwa kera kwa na opaque kitu ambacho kimezuiliwa so hawezi yani in short opaque nege ndota na korora through bano eba kolerana mbaya bwate access yo koranki kiarenge kogendera serumu elime na ina discussion mwancho motegeli gendera se ya Kenya kupatikana na kiombe kia IBC munoko bagekana kwa beire. So tusubiri tuone kutaenda namna gani. Cristiano Ronaldo amechosha wana Manchester. Wana Manchester United wethera a coach Erik ten Hag. Ata vile wana Cristiano Ronaldo erataligo chigochanda lakini kolengana na mashabiki ya timu ya Manchester United baadanga Cristiano wana kenden kia ekonyire timu ya Manchester United. Inyo timu mwachilia ende. Inyora wacha atoke tu. Inyoranga timu ya Manchester United ya chaka bobe sana. Ya ikoli ruchika soli chia ibere na ataligo ikoru kwa Manchester no ikorwa ogotindi sana. Lakini siku zote asiyekubali kushindwa si mshindani. Lakini kila mara nilikuwa nikiwatch game ya Man U, onyo Cristiano Caro, I had hopes he'll score and he used to score. But sasa ni kama actually ile mtoke sinyete korosia ne lineup ya timu ya Manchester United ngaitenga chikochi chia chiro mbara ikerekera ko kilia Sir Alex Ferguson korosia lineup ya Manchester United. Then they should call Alex Ferguson. Alex Ferguson yuko pale, mimi sijui ni kwa nini hawasaidiani lakini unajua coach akipewa contract kwa timu bantu mbali nyawasone kigarara atambire nga oyo akambeke no it's upon him kogenda kubuli bo semi ko basomogaka. Okay, sisemi kitu waka nilio acha tuingie kwa dondoo kwa sababu ya muda. Dondoo leo tunaingia Mtwapa mjini Mombasa ni kule. I hate sana kwenda enyomba umukungu amete bweka nekero umukungu amete nyomba bweka ekero utari gwakane rent wacha kujaribu kuenda pale kwa sababu kunywa chai hamna kulala tu ni wezekani imeyomo chimutu hapa Mombasani umuswati yo monaro bwemenyeti ekere menyeti na abwate umusani umusacha actually abwate abasacha abange bono kiro musacha gabwa to gosemeria nga nere bwanjire mbamanya tena na abange bali mbamanya ini toro chire ndago dinna barabwe njira ya manyete ngaini una konyara lakini mbara babere barabwanchete mono wetani timu yende koyero ke timu bono aba kene timu aba babere bono babwa to gosemeria yani kiro mundu abwa to gosemeri kwaye kule iguru nga yule mwanamke mimi ndiye anayependa zaidi na hakuna vile anaweza nikosea takonyara kongosera nchini ndionsi
bono omusaja asaba babiro yo maka imoka gatenga lero wika mutalire ndaramorora kabisa agaiko agasoa nyumba akanyalo mukunguri no ali akarosa ligwe ndagera kawaida gachaka koria gaikaranza gitanda gachaka stale bona ligire TV kabisa olio ndo kabire nere bwanchire agacha gafla lakini gakire tu simino yo mubwa jirani kesemeyo ngalero ga iganchorore agacha ekeracha akanyoro musajo no ikaranza tebulire kumubuli naki nkyo gukora tata se murugione olio komoteyo ngaki ayenga kigwacha nyumba kera njo musaja ndaye nyombe how did you come here omaye te bakairane ni kabira gato bagachaka nesegie kapitanse we are past that bono pigane egabidi no uyongo te bara mwana no ngote bale mwana waro muswati mwelewane babaye mnafaa muulize ni huyu mwanamke muswati yoko ranga yabire goba gake nduru gake kikuro jirani jikabate bichindu gujana mokorwana bosa ono mukungu atali araba gosere tiga korwana bosa enda karua lakini wakaumizana bure muswati finally akaseli ukuru bloti elia akatoka na akaenda zake bono anyway you jumbe nkeigo abaswati they are very dangerous. Sasa hata hujaona makosa ya wanaume hapo. I'm saying abaswati they are dangerous. Makosa ya wanaume yako wapi? Wewe mbona wamekosea wapi? Dudus nkiogochera asotari gwaka na rent asotara legalize your relationship no musubati oyo ongancheire nanaki nakinate banche sema ya tingoche jese mo yana nakana so nakiraza no okay we are talking to other men onyanya nakinate bera ki onde bwensire ndo bangete kuchikoyenda boko so kora agenda bo no manya the source of my you are dating me manya the source of my income gasking gokora how much I'm paying rent. Those are some of the things. Unajua kare sisi toko nywe cha karamboli na kie nyombe bana ndio ingindire ngoko cha gwakana. You should know. Wana ayo je mwana ole comfortable my friend. Don't be comfortable. Erwanere naende legalize it. Wewe acha kukaa tu ati mkikuja mnakula sawa unaona mambo ni sawa. Erwanere bantu mbanja ini. Na so legalize your friendship. Actually njetindo chi musaja takiriko ndo nyumba sungwa mate in short yatokolerago abaro nanjire tedi gogamba mono nyumba je baswati agisikwe nyole gazeti ya Taifa Leo wemanye yo mwana mbanga sinchiro yo wikirana la nyole ya The Daily Nation wemanye mange naenda yande ntokoletera gwetera SMS ya mangana maji Sabali ya YouTube mwacho mwategena bagotonyora na KISII FM 94.1 like subscribe na share tokine asobo amensemeli ya Twitter @KISII FM @KISII_FM na semeli ya Instagram na Facebook bado na bagotonyora na KISII FM 94.1 ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero